Bwanyuma y'abatura okweyongera okushisha eby'obuhangwa barikutahirira ebisharara ebibira otiireho n'okunagijura ebintu ebitarikujunda omu migyera hamwe n'amayanja. Ab'ekitongore kya Action for Youth Development Uganda batandikireho ihuriro ry'okwegyesa okumaraho akabaaka. Ati nko kureba omugyera gwa River Race nigwo miizi actually nigwo source ya miizi omuri districts nka 9 omurenge rw'Izooba. Ati tunko mu gwitu no kureka ntwagisa abantu kugira ngo abo kubambanaga mu ebintu ningashi abo kuteganisa catchment areas zayo kugira ngo twabegesa twabagambira ekibi cyo kukirra aha mugyera. Ekindi no kugira ngo tufune programs ezayamba abantu bakaruga aha mugyera abo kwambagira ngo wanonda kureta empinduka hinduka no yetandikiraho to kutandikira abandi tugambira abantu betandikiro then n'abandi obuhereza ubwije bubashange abo ko batinkagira ngo nyoni mbasa ku stopping omuntu makage ofutanaga kavero mizi kungato twagambira kugira ngo akavera kine impact ejo takanago mizi ninga plastic ubwo niho tukuza kutandikira kandi twenda ngo kibe self initiative ninga shikirga abantu aharubo ebitandikiro muri Mbarara omu rukiiko rubira harikam kuzhol. Omu rukiiko omu omuhango w'ebyobuhangwa Jeconius Musingwire agizire ngu ministry y'ebyesente neeta akasente kakye omushaho y'okurinda ebyobuhangwa kandi eki nikiteganisa ihuriro y'okurinda ebyobuhangwa. Ekizibu ekitwine omu kujanjaaza engeri y'okureberera ebyobuhangwa n'okwimuka kw'embeera y'obwire embalirira ezitukuba ntubagana gavumenti ya rwagati n'omu gavumenti z'ebyanga yibakuta omu kureberera ebintu ebyo tekabire nungi ahubwo kugira ngu abantu tubakarebere ngu entunguka yoona omusingi gwayo nigurigirira aha kureberera ebyobuhangwa na empinduka y'obwire kandi n'ekindi nabo bokuba nibagabana ebintu ebyo ebyobuhangwa babyirizayo amisho akakutukuza kureba nko mu district agokore amburenge rw'Izooba okuzo mu kitabo kya budget ushanga percentage yiba kuhereza ebyobuhangwa erinka 0.001. Oguyajumirira abebeembezi aha ndengo zoona abarikutahirira ebyobuhangwa kandi obo nibo bakubire nibakurra ihuriro y'okubirinda. Omushomo ogu guhikirwemu abebeembezi ab'ebitongore bitari bimwe na bimwe hamwe n'abeegi. My view on environmental protection about climate changes, I think the government should enforce strict laws on use of polythene bags. For example, let the polythene bag be more expensive than the commodity you're going to buy, so that the moment you are forced to buy that polythene bag, I'm sure the next time you come with it. And if you don't want your contents you are about to be seen, please carry on your bag. Carry it every time you're going to buy anything, but if not, you will be charged. Nintekateka ngo abantu bashemerire kumanya okuba kubasa kurinda obutonde bwabo bwensi ekyo kubanza cyabyona byaraho muti reka kugera compound ejwire busha Okurugira hiteka ry'ebyobuhangwa akacweka ka kashatu eryabajirwa omwaka gw'2019 buri munya-Uganda ashemerire kuheebwa obugabe bw'okutuura omu buhangwa bwensi obuyonjo kandi burungi konka obutakiriho erigyenda. Gashakwa Aiden Batarengaya.